Kwa saa hizi nataka msalimiwe na rafiki yangu, my sister from Kirinyaga, ule mrembo zaidi, na huku kuna vijana wengi wanataka wewe Jerry, lakini kwa sababu najua wewe ni mtu ya haki, hata wewe uwape nafasi wasikize. Lakini nataka mnisaidie kwa vigelegele, kwa makofi, kwa nderemo kukaribisha Mheshimiwa Jerry Maina akuja waongeleshe. Ando Embu Momega renge Momega kia vio vio oyo ni wega seri orio kamaga merothi aikareire njege na ni moikire nyaga na Embu no gukira muhaka ukaingira na ndo Embu ninde mwendete muno makiria na maheshimiwa oyo wanyu Gitonga wa Mukunji okoro kwina hindo murathurire mutongoria ni mwanake oyo wanyu hawa Manyata na ningumuria na gitio mutigetikire kumurekereria Gitonga Mukunji hindi iria kwarehiro watho wa housing levy niyo nake hindi iria twetiro PG kuria State House twarire presidenti andu matirenda nyumba icio renda kumakira inyuĩ gogo kwena mundu akumete nja githe mutikumete mĩciĩ-inĩ yanyu andu aria marariho musara magatinio kamusara kau kanini magatinio nĩ thirikari ate nĩ nyumba marakĩro muthenya wa iyo nĩ mũronire kũrĩa Mukuru kwa Njenga ate nyumba maraheanire marauga nĩ 1,000 na thaici no mundu ũmwe wĩingĩrĩte nyumba ĩyo umĩte Mukuru kwa Njenga ucio nĩ waici kana ti waici hindi iria tongoria aria muthurite marake na mukihinyiririo twarie nginya tutetere inyua aciari aitu mugathomithia ciana cikaga mawira kana guku Embu ciana ciena mawira no hindi iria mutongoria heo kanyamu agakira affordable housing tugite ni ya guthonekera ciana mawira gutire ciana ciena mawira cianyu Besa ne iratinio mweri ona tonge moria mbunge ne besa cigana ihuthiritwo ne nyumba cigana makite besa icio cigago account ne ireko matingiuga niono besa icio ne mbia sara mathondekete thirikari itwikite mbia thara thuko ici ati na ithuĩ tokire guku tukimwira ni pesa mfukoni kwena pesa mfuko-ini yanyu aciari kwena pesa mfuko-ini yanyu Kirinyaga gutire Embu gutire ona kuria kungi njerete guothe nginya Western kwa kina Malala gutire na mbeca mĩhuko-inĩ ya Kenya na nie ndimwire andu a Manyata muhige kwina handu ngwiguite ta tutarathi wega uhoro wa Mukunji kwambatira mwanake uyu angikamuhoya ugitikiria kenda mwaka wa 2027 ngumuria na gitio mukamunyitirira budget area nene ya thirikari igayago ni thirikari ya county thirikari ya new county ya Embu last financial year marari na budget ya 7.7 billion na billion ya ciari mukiigua mutire na ndawa thibitari-ini cianyu billion ni utare million igana rimwe mere mathatu mana matano matandatu mugwanja manana kenda igakinya billion imwe Besa icio mungiona Manyata muthurite Mukunji mureciria mutingetaithika ciana citu iria cie mucie tukahakikisha ati kwena iganda guku Manyata constituency mbere na kuria kungi cia kuhakikisha ciana citu ni irona mawira koguo nie ndoka tagaceri ndauma Kirinyaga ndimuhoe na gitio munyitirire mwanake uyu wanyu hindi ya finance bill avotire no hindi ya impeachment ya Rigathi wa Gachagua avotire no besa ne cia heanago nyingi muno na kirega mwanake uyu kwena andu mena miaka mingi makinyetie miaka 60 moyaga besa na tibo mavatari gukira mwanake toyo
Koguo henderia githurano gigeko 2027 mutongoria toyo niwe muthikagiriria. Mutongoria toyo ni mutongoria utarahangira nda yake. Na ngirekereria ni undu andu a kumemerekia. Mimi niseme ya kwamba tumesikia ya kwamba walikuwa wanataka kushika Rigathi Gachagua. Yani wao serikali wameshindwa na kazi. Kila siku wakiamka asubuhi Rigathi Gachagua, saa 7 Rigathi Gachagua, usiku wakilala Rigathi Gachagua. Niwaambia kwamba Rigathi Gachagua sasa hivi yeye ako pale wa Munyoro ambao mlimtuma. Yeye hakuna kazi ambayo amepewa na wananchi. Nyinyi ndio mmepewa kazi na wananchi. Mlisema ya kwamba mnashindwa kufanya kazi kwa sababu ya Rigathi Gachagua. Sasa miezi imepita, nyinyi bado mmeshindwa kufanya kazi. Niwaambie tena ya kwamba tunasikia mmechukua ile public seal. Tunajua kwamba mnataka kuuza nchi. Tunajua kwamba nyinyi mnataka kuingia kwenye deal zozote za kuwatengenezea pesa. Tuambia kwamba hawa wananchi wa Kenya hawatakubali muuze nchi yetu tukiwa. Niwaambia kwamba sovereignty belongs to the people of Kenya. The public seal is domiciled in the office of the Attorney General. Na kama hivyo government spokesperson alivyosema ya kwamba wamechukua seal, wakaitoa kwa AG, wakapeleka kwa presidency. Manake wanataka wakuwa wanatembea nayo kila mahali wakienda huko nje. Wakisikia kuna deal pale UAE, wanaeka. Wakisikia kuna pesa ambazo zinakopwa, wanachukua wanaeka mifukoni mwao. Niwaambia kwamba wajue ya kwamba they will be held culpable wakitumia hiyo public seal vibaya. Manake public seal ni sahihi ya Wakenya. Public seal yo muraigua nere huthagiro hindi iria kurahoyo ngovo cia bururi. Public seal ni huthagiro hindi iria deals ta cia ndani cirathondeko. Public seal ni thaini yanyu ta Kenya. Na ni wega ni ndaigua muciari nauga kava kumutauragira. Nikio ndamutaurira getha mumenye. Makamedhamia, makametwara ofisi ya president, head of public service. Na nikio ronaga maravangaga ginya maraingata muturita AG. Nyondo we ni aregaga gwika maundu maungumania makuthira public seal ya Kenya uru. Niwaambia kwamba nyondo kuri Ngai matuine. Na andu aya nimo mamathurire makimekira ite-ini. Andu aya no mo makamaruta kana ni atia? Andu aya no mo makamaruta kana ni atia? Asanteni sana, nende mwendete muno. Ngai wa moyo murathime na weke wega. Wapi makofi mzuri ya Gacheri. Mwili ndogo akili mingi, mpigeni makofi. Mumefurahia kuona Gacheri? Mnataka katembee tena? Tena na tena? Wapi mtu ambaye akona kijana anajua anaweza pita na Gacheri? Wapi makofi?